Kajing Syarem ka Arsenal do South League jinglekai na kisan League jinglekai badang sudep kumjo ka Tottenham ka Man United ka Don Jinkerman ban poi syakradan ka besau ha ka me yak hen point. Kajing Syarem ka Tottenham menen ha ka Preston tang dai wei lanot goal kalatam hi tang lai point ya ka Man United ka babat ha kradan ka besan. Ka Man United ka yo san besau point kat ba ka Tottenham dasan penyo point namar lai pu art league jinglekai baladap kemut kidangsa saman riutuli jinglekai kajing kemelenti ke Arsenal ban yo bat ya kerdan ke besau ha kami ya ken point kala nang jingai dak bamat ya sau tu league namrem nagi sant league jinglekai badang sudam ka Arsenal kala Syarem ha ka Liverpool da ar lanot goal Syarem ha Crystal Palace da lai lanot goal Syarem ha ka Preston da ar Liverpool Syarem sa ka Southampton dai wei lanot goal ka Arsenal ka job tang ya ka Aston Villa dai wei lanot goal beleng ong ba ka Arsenal ka nampoy kedan ka usau namar ke jinglekai bedang sa ka haban yang kun ya ka Chelsea bat ya ka Man United habo patch ke jinglekai ka ba menen bedeng ka Man United bat ka Norwich City ke jingla o Cristiano Ronaldo ban tap ya ka hat-trick ha ka ni ke jinglekai ka Man United ka Don Jinkerman hi ban yai be ya kedan ka usau ha ka me ya kai point hado menta ka Man United kadang syatam ha ka Tottenham dan lai point ka biyo san punyo point kat ba ka Man United san ko sa point ka jingla o Cristiano Ronaldo ban tap goal dang ha ka menit ka ban nyau lai pu ar bat nyau pun riu ka lebiang ka Man United ban nyau khur ki lai point bapura na ni ka jing kun kat ba ki ar goal ka Norwich City ka la tap ha ka menit ka ba sabusan plus way lang ba o clearan bat ka goal ku bar ka lawan na utimo puki ha ka menit ka ba san puar Henry kini ki arkol kampat biang ka Norwich City ban penrem ya ka Man United. Habo paju Cristiano Ronaldo menta ka samoy uliyo ban tep ar away goal na ki lai pulai tali ki jinglekai balo dem mi madan rengkat lai tali ki assist ya ka Man United. Walada ka Man United ka Syarem ha ka kuarter final hakmat ka Atletico Madrid Henry ka Man United ka Don Jinkerman ban lekai ha ban poi ha kerdan ka besau ban yo bo jeka yalde ha ka Champions League. Habo pai pat ke jinglekai ha ka fakop semifinal menit ka long ke internet ha deng ka Liverpool bat ka Man City. Henry ke jingla ka Liverpool ban tap ki lai goal dang ka kala ka benengkong kala bo jing Asia ya ka Man City ban penrem ya ka Liverpool. Habo pai ke ni ke jinglekai ke jingla Sadio Mane ban tap goal ha ka menit ba kan nyau bat nyepusan ka lebiang ka Liverpool ban penrem ya ka Man City. Kat ba ya ka goal ka benengkong la heb do Conte dang ka menit ka ba kandai. Man City gala pan paya ke gol ke benengkong habawan peteng hakala ke bar kata ha ke menit ke basau nyau leng bau Jack Grealish kat ba ka gol ke bar ke lawan haswa ban wai ke jinglekai na Bernardo Silva ka Man City gala ya kun tenge ban job ya ke Liverpool Henry bom theo gesngi amla ban pen gala ki kabu balio sya ke gol ka Liverpool halayeng ka Man City nado besdang kala ya kun tenge ban job ya ka Man City kuma cepun kan mau ka Liverpool kala dapat penrem ya ka Chelsea ha ka final jangka ka rubah kom ban menta ka Liverpool ka kemelenti ban yora saya ka fakop kuma cepun kan mau cucu ka Liverpool kan yang kun ya ka semifinal persya ya ka Villarreal ha ka Champions League kat ba ka Man City kan yang kun ya ka Real Madrid te perlok tang kini ngini kendo pat ha ka wai ka video kuble shibona